Sikeleli Afrika. Izwa imithandazo yethu. Thina lusapho lwayo uza moya. Uza moya. Uza. Oh, ye, Nwele. Oh, sikelele. Thina lusapho lwayo. Morena boloka setšhaba sa heso. Morena boloka setšhaba sa heso. O se boloke. O se boloke. Setšhaba sa heso. Setšhaba sa Afrika. O se boloke morena. Boloke setšhaba. Se boloke. Afrika. Benjalo. Kuze kube ngunaphakade. Makube. Makube njalo. Kuze kube ngunaphakade. Kuze kube ngunaphakade. Amandla. Gwaza mkhonto gwaza. Jikijela mkhonto jikijela. Long live President Jacob Zuma. Mayibuye. I-Afrika. Umhlaba ngowethu. Umhlaba ngowethu. Umhlaba ngowethu. Thank you very much, Comrade Mpofu, for that rendition of the national anthem. We would quickly run comrades to a welcoming address on behalf of our provincial convener, Comrade Willis Mchunu, and that address will be delivered by Inkosi Uchiliza. Ngicela Inkosi Uchiliza asonde.
Jikijela mkhonto jikijela. Kwaza mkhonto kwaza. Mphathi wohlelo Mongameli wombutho omkhonto wesizwe ubuholi bonke be-National Command ubuholi bonke be-province ama-province onke akhona lapha Mpumalanga province akhona ubuholi bama-region Mongameli Nxamalala sifisa ukuthi unwelo lode ikakhulu ngikhuluma lapha egameni lika provincial convener uWillis Mthono uMakhuze Moyizela esifisayo Nxamalala ukuthi njengoba omkhulu nogogo kade bephahla lapha abefundisi bethandaza lapha ngokujulile bayithandazele lensizwe endala inqwele yakithi ukuba uNkulunkulu abe nayo uNkulunkulu agcina impilo yayo okwami ke kufishane ukuzomukela wonke umuntu ohambele lo mcimbi obaluleke kangaka Nxamalala nokutusa umsebenzi obaluleke kangaka sibonga uNkulunkulu ukuba kuze kube manje asikezwa ukuthi wakhona ingozi ezenzekile Nxamalala siyafisa ukubika kuwe ukuthi lapha phakathi kwethu kukhona abantwana abasendlunkulu siyafisa ukubika Nxamalala ukuthi lapha phakathi kwethu kukhona amakhosi asendlunkulu eqhamuka kuwo wonke ama-province akhona lapha eNingizimu Afrika azocelebrate unyaka wombutho womkhonto wesizwe bezosho ngazwilinye ukuthi umhlaba awubuye ubuyele kubantu lapha phakathi kwethu siyafisa Nxamalala ukumukela abefundisi bakaThixo akade bevula lapha ngomkhuleko obalekile besixhumanisa noThixo siyafisa ukumukela Nxamalala abelaphi bendabuko akade bephahla lapha ngokujulile bebiza amakhosi asendulo bebiza oShaka noDingane bebiza senza ngisho uBhusha ngoba amakhosi alwela leli lizwe sizothi ke ngalolu suku simukela bonke abahambele lo mgubho egameni likaMhlonishwa uprovincial convener uWillis uMawillis Mthono ongekho lapha ngenxa yesimo esithile kodwa emva kwesikhathi nasemva kweinsukwana uzosijoyina ukanye nathi sifisa usuku oluhle Nxamalala